Impeachment channel clear tute in zain chibai le fekule January ni som pani chu kan mangzo titi chuni le tamaya US lama chuan zanin hian January ni som pani an mangtan velenga putramalal hun chung hi niria temo chau awm le don chuni le tamai tun tum chu putramale big tech ho inkar hi soi war dewela thawme chuti lo chuan media fake news kanti mai sia an inkar hi engtia thalo em nge ni ti te hi chui zuya riat chian a thle ang mi kara kan mual bolo nan kan ti ni chu big tech te chanchin angai nom tan chaume ka Donald Trump azong company te tan do chi ani lo ni hi Capitol building lu chua chuan lamah manga Donald Trump social media account suspend to company patni Facebook le Twitter lutna atla niam ngal der mai Donald Trump tantute tan chuan thriata nuam ngotang a chan chu putram puya chunga an chet dan hi alungoi thak lo ve em bokani Chanchinthar masa khan kan soitoa Twitter CEO Jack Dorsey le Facebook CEO Mark Zuckerberg te hian an thil ti hi an don chiang lo deuh ni na lang Donald Trump hena supporter te a fui porna soitur hi om lo hrim election fraud an du lo na lan tir tura kalkhom turina som mai khania The Epoch Times senator landan phei chuan Capitol building lu chua tu te zinga khan Black Lives Matter activist pakhat manani zokani Antifa lampo antel nia hriat ani zui boka tiang he boruak omdan ania boina kha democrat te ruah man na vek ani theizok na lai a omani poi khoi tu te dan anga khem turin sarkar thu nei tu lamin ma an lak mek laya ati sual tu ni lo chunga Twitter le Facebook in action la veringot hi chu zialo tak chu ni hi American conservative tam takin President Donald Trump hi an la thlo prenga Republican puipa thleng tor zuan ho then khat hian mani masial wangin Trump hi an thlop du lo mai chawania mase mi puizinga President Trump hlutna hi a hniam pha tlat lovani hei wang hian presidential election lo om le tura hian huphur om tak ani rengani Mike Pence angei po hian atroi om thadu chia lo ni na ngai thei social media thang duang tak parlor le President Trump hian inzom nan neyem ti hi kan la hre thui lo hle maya mase big tech Amazon te Apple te le Google te hian parlor chunga an thil ti du dana tang hian President Trump le parlor hi malam hunatan an la thok dun mai theiani parlor app chanchin hi video masalama khan kan soito thowa kan reto tura ngaila America hian Twitter page chuak thei turin parlor hi alar chaume kani President Trump account an suspend nu khan Facebook lutna hi 3% in atlangala Twitter page 5% line atlaniam ngal pang mayani Bloomberg na tarlan danin conservative mai ba ka parlor mangtu tam takin Twitter hi sira an nol ngal titi tamaya Donald Trump tantute chu soilo Amazon Apple le Google in an Play Store atanga parlor app an remove wang khan parlor hian ngai vena hlo le zual pha ta zawk ani big tech pathum te torot chu awang hian tuna ri chuan parlor application hi download na tura omlo tlukania hei wang hian parlor company hian har satna to mek thu chief executive officer John Madji chuan soi heti lai hian Apple Amazon le Google Alphabet te sum mu tur an share chu 2% in atlatniam ngal ramhrang thangin parlor chunga big tech te thil ti hi an dem thu an puanga Germany le France point nat takin an dem thu an soini German Chancellor Angela Merkel chuan dan siamtu ten trong kam zalenna free speech dan hian siamtu rani big tech company ten dan an siamtu rani lo ati French Finance Minister Bruno Le Maire chuan big tech te nilovin ramin dan siamtu rani ti in big tech te hi tunlai democracy mel malian peranni ati bok President Trump hian social media dan le dun chungchang hi siam thatangai ti in alo soifo to thina US dana section zani le som thumna company ten thu nei na an nei hi pai bawa tul thu alo soi chuak fo to ni
he thil hi big tech company te tan chuan anna ka chhun ang vel ani ve bok ang chu South Carolina Republican Senator Lindsey Graham po in section zani le somthum hi siam thata du thu alo soi ve fo bok ti chuan Facebook le WhatsApp nei tu Mark Zuckerberg kan mel mathar anei ta WhatsApp chuan policy an thla ka wangin user tam takin Signal application an mang ta zawk Big Tech ten Signal app hi an bei duk le mayangem ti hi ril ruwa rum mai WhatsApp privacy policy thar hi mitam takin an du lo na samaya chu wangin WhatsApp ang thowa messaging application Signal anti mai chuan ngai ven a lo chautan le ni Twitter chuan lamah Parler anaya WhatsApp point lamah thar Signal anei vele ta ani chu kan channel clear tu te zinga he Signal application thar la mail hriat lo kanom chuan han ti ve chinila tin alo hre chiang deuh kanom chuan comment lama te khan thilom dan han tui ni ula thang chu Donald Trump chunga an thil ti wang khan Mark Zuckerberg hian hotu anga khop maya Facebook le WhatsApp hi athat rolin an privacy policy le mithen khat chunga action an lak du dan en hian mail mathar an nei ve ta hi thil lawmawm takani Donald Trump atran zonga post siamtu te account an suspend thin dan te han ngai tu hian Mark Zuckerberg ka ho sakna vot hatup theitur company thar omse tia phun niep kan tamto ngotinarin WhatsApp le mail mathar Signal hi asiam tu mi pakhatania kumsang ni le pakua February ni som pali khan Brian Acton le athian jancom chuan WhatsApp hian siama sang ni le som pali khan Facebook chuan US dollar billion som pakua zetin alei sakta khania Brian Acton le jancom chu Mark Zuckerberg nuaya an thok chun zom tani WhatsApp chu alar chauta hle maya Zuckerberg chuan advertisement da sum tam tak hailu nana siam adu ta chu Brian Acton hian du lovin a chhuwa santani a chhuwa nu thla som na Brian Acton chuan Twitter post asiama delete Facebook ti thu te chau aziaka hei ba hi chu voin thlengin eng ma Twitter siam talo ni nan soi sang ni le som pariat khan Brian Acton hian Moxie Marling Spike of Open Whisper System chu kopin Signal Foundation andina messaging application Chanchinthar le human rights activist te hman turin an siam ma ton naya WhatsApp in privacy policy an thla ka wang khan India Germany France Austria Finland Hong Kong le Switzerland te chuan messaging app download tamber ani me kani Brian Acton hi American computer programmer ni in big tech company heng Apple Adobe system le Yahoo te alo thok to mina mai lo tak ani ti chu WhatsApp asiama tang po hen a hriat thei mai bok ome Jack Dorsey le Mark Zuckerberg ten hlei nei taka drama chunga action an lak wang hian mitam takril ru an hle maya an social media app te hian atur zel don ni te pona lang putram pu hen social media Parler le Signal hi han lei rup tamai se chanchin bulama Newsmax The Epoch Times New Tang Dynasty tiang chi te hi lei bok sela a president lo emo big tech tenan tuar fe motin arin omani chu mai ba ka afa te tan politic lam tluang zo theina asiam sak don bokani ole clear tu ten in ngai dan te kha comment lama ron tui ni ula thang chu kan channel in lo clear ve thina wangin kan lo me